DDK kut na thok tu te kwal thir tu te chibai ve kule voina hian hei Center of Excellence for Horticulture thingdol akanom meka thingdol hi Kolasib district a omani a Aizawl Mizoram khopui Aizawl changchuan kilometer somsar ivel hla ani a headline huna hian Horticulture Department pen nasa takin ma an la a voini a hian an malak na chi sang sang te kan thlir hodona thlir tu ten in hlok pui nge kan bei se a atop thleng min lo thlir sak turin kan som che u kabula hian PPC la nga sangi project officer oma pisangte I tin kaucheda amasain pisangte chibaile ai strawberry hi amasabera chanin I engzange mun engzata nge phun helai hei alang theideu chin chau mai hi nia 200 square meter vel chawani a kung zakwale samruk bor vel lengani kung zakwale samruk bor vel ni ta tuna hanin harvest chan me harvest chan hei hi tun hi a peak kan chan dona awang lai kan chan chho dona ni ani le mo I khoi cheng nge achi te hi in lak achi hi sia ha lama changin kan DHO kan joint director pulwayan biron ngai to saka so sia ha son Horticulture Department bulchan na thawin na satakin strawberry and lauchinga chu tin helai hi ama in ko kumli kumga kalta pokhan helai muna thawian strawberry and lauti to china chu kan han ti thar le ani le mo eng season nge strawberry han nge strawberry chu aphun tlang pui chu aphun hun chu September han phunila tu na han ra chan the ara chan tak chu ni sat that chuan 29 January 30 te September thatop te na ra ma se avul hun lai tak ang chu hei temperature lo sang sheta 25 24 chho 30 ten no theng chho hian ara nasa atin atui bok ni sat that hian mo ra sur la nya khambi siklesa amomo chite ani le ya hianin engi leicha te amomo ve en hei han en hian ra na sa ni ara lo lai po so khu par teu khumo khunga khwanin chom angai na sa kan siam dan chu a le hi hemi kan khu ma hian kan let phut feka chon chinai thi kan the a thakhat chung vel khamo chinai thi kha kan da wanga chumi zo a chuanin ar ek toi cha kha kan da le veka chumi zo chuanin NPK kan pele bo NPK mangta ani chuanin tui te pek chatanga ya ngai ve kar khata voi thum kan pe tu na po hian anoi han drip line kal veka chumi zo irrigation system kha drip line in mangtina drip line kan phang vek ani so ani le mo ngatinge I kumnga kalta achang khan kan tile chan ti mi kha tiro ni kuma chain tile chan kum nga ve kha in chol zok ta tiro nga tinge kha in tile hei hi kan han ti na chan chu ama sai kan soibel du chu helai muni self support ania kan shalapiang hi kan labor te hlote ama maintenance tan kan mangta chuan chu lo boka chuan kan mandate pakhat chu demonstration ani hei thalai te tan hun jim te nei tan pokhan greenhouse kan nei velawa ti tan pokhan strawberry hi lo thai abikin hei kholum khu Shillonga chuan Riboi district kan na satakin an ti ta khung khu keini po Kolasib district abikin kan lo ti ve thei don tin makde chu bo dimana sang shar na hi kan mai lo ani chu voin po hian tlemi na sen kan mu tem de neu chang chu nang mani local don ti kan sha ta wang han kan lo zwa ve de mo strawberry hi khang tia achang kai na te mishing shisel na tan te amo engpo kha minlo soisak le la hei arong shim hi hei a cheber mai ka lo a sen wa the mo til sen rong reng thai rong chu atak a shin pon shing duk tak a sen pon sen lar thatak khate anga khan antioxidant tama he mizo jan antioxidant chu mizo tong angin kan lo she to a mo kan free radicals lo pai thei kha lo tam to a cancer tan te fiber tamani he shui sham kan te ambu te hi kan lem vek hi mo khang kha kan ri la lo ti fa ya cancer dan te dan BP sang tan te sugar tan te tha em tin chu lo wa ka soi du chu mani in thewa nei po thatna chu kan lo thar hian ala alkaline na acidity la siam lawa kan taksa ta na thani ti kha kan soitel duwa a fresh shim awang khan cho thatak ania tin hei asiam na chuanin no pangte hianin enge strawberry milkshake ti te khan du em mo kan kha antan ol sam si no pangtan eat on box si ne mo chu wang chuan chu o athatna langsar zwal chu ni a marketing lampang hi buaina omem omlo lutuk
อันนี้จูโซกันนี่จูนะเองติงเอตัวน่ะ in harvest แต่ฮีอินติอังตัวนักการ harvest สู้นักตุกะจวนนินไอโซลากันทนชาวังตมตัวราลินบ่ทนชาวตปินที่ขานินข้าจูอาจจะหาตัวที่ข้าจูอาจยังซาจิโร่อาจยังซาตาอวันชัดตักลมมันเนี่ยไหมอันนี้จวนนินโซไม่เต้สวยไม่เต้กันเล่าในตะกินสวยดูเองโมอิเลนในจวนนินหัดสวยละก็สวยเบลดูปะกะจูอาระจุนก็ทีนี่แล้วนี่จูฟูระเรากำลังมั่วฟูระเราเทงงาอาระฮิจูไอตักโตโดนแล้วว่าอาระพาร์ทกันไปเวกังอาระตัวเตพาร์ทกันไปเจลังกันสิกังอารันเนอร์สกันเตียอาจีตัวคารอนจามชวักเจ้าโดนะจังกันละเลเจ้าให้มีกุ้งสักว่าเลตีจังเฮียนอาเราเบระอาจีตัวข้ากุ้งสางาชวักังกุ้งสางาเวรสุกันโพลิปอดเลเวกังเสียหาคันโพลิปอดเมียเราข้าเจียงสมินกันวันเลยนี่ทนมันเตลเราคันจวนสุดที่นี่จวนเฮตักขันโพลิปอดเพย์จูเราเตาเลสวาลโดนะจูวางจวนฟาร์มรีวิวเราชัวกังข้าโพลิฟาร์มมารินพรมโซกันอันดูเพย์จวนดีเอชเอาตัวเนี่ยนะจังก็เป็นกันเป็ดชัวกันเนี่ยโอ้ขัดไล่ขลายตักค่ะแล้วที่เวดูเตตันขานินเองที่เกอจีที่ขาอันรุนในเวทั้งนั้นมานี่จังเฮียนินมันโซกินอันรุนเละเทียงเละเทียงกี่มานินกันเราติปุ่งใจจะดังฟูรักกันค่ะอันนี้เลย department ดังที่เนี่ยนะอินทอหนเตอชาเอ็มเห็นระบายนินซูโมสตรอเบอรี่พอจูกัน popularize ดูหุ่นจวนtraining กันเปลี่ยนจากจังตัวนักผู้เรียน train ให้กันสวยเบลดูจูมินฮันโซตากจวนนักกินนักสวยยังกันติดท่อ training center กันนี่บอกตานี่คุตะคอน training hall ชัดเดียวกันเนี่ยแต่จวน training กันเนี่ยเรื่องอันนี้กุมขัน training สมนี่achieve ตัวกันเนี่ยส่งปริยัติกันติดตัวMarch ทายันกันเจ้าเล่โดนะแต่ฮันปุยซาชันกันในเราเต็มเตจูกันในเวทว่า training fund จูมาเสียเต็มมา training ไว้นี่ขัดตีนังไม่คันเนี่ยจูวางจวน SIRD เตอัตมาเตSamiti hian STRY มีรอนเปียไว้นี่มีรอนเปียตัวตาคันให้ rural youth เต็มหมดชลายเต training กันเป็ดชีนะจนให้มี strawberry บีกาฮินเอ็นตีนันปอยสากันเล่าในแล้วว่าอัดมากันหันเบียนังนินปอยสายในยาม strawberry ฮี training หุ่นกันเตียติคันว่ากันอันนินปอยสานรอนตัวมาเกนี่คันtechnical support ค่ากันเปเวลีตาติคันกันจังหัวกันจังหัวนัสาอาจารย์จวนโฟกัสเตเนียนโปกันทอกหัวบกะติน DHO กอลสิบเตเนียนโป department ขัดนิไม่ละกันปอยสาชนะวางินกันทอกหัวเตลบอกชีนั่นนี่จูอะไรให้กับบุลาเฮียนินปูซีเจ้าสังเลียนะdistrict horticulture officerกอลสิบอชัวปูเจ้าสังมาใส่อินจิบายเลยheadline มุนาเฮียนทิ้งโดนมุนาเฮียนินเองhorticulture department ฮีเองที่เราดินเช่าเงี้ยอินนี่เองที่กระจังอินเงี้ยที่ข้ามีเราชินภาษาไทยเงี้ยก็แล้วไหม horticulture department ฮี agriculture department อาจารย์สังขัดจักว่าสมกัวปัทุมาเราอินดันขานมุนสังoffice building เต farm เตโปกันหันอินเซมนักเตียงจวนเฮลัยทิ้งดล agriculture farm อาจารย์เฮียนินรำอาชิมลำปังฮี horticulture หน่วยดาเวอันนี้ติจวน horticulture spices farm ตีกันตีค่ะเราสักนี่เลยปัสริขาน horticulture center ตีนกันดาโชมิงทักโชอันนี้มาลักน่าดังลำอังเจลินมิงปอทักอันนี้สักนี่เลยสมปทุมขาน central scheme หน่วยจังมากันหันลักโชเล่นเละตักเดียวกัน center of excellence ตีรวมมันอันนี้Helai Center hi farmers ten quality planting material an mu theina tur le tin chumi tur tan chuan state in sum le pai te anei tam train si lawa central sector scheme kan scheme nei ang te mangchang ka in chunga chang chuan quality planting material kan han siam chuaka farmers ten a thon te le a department scheme anga changa han lak tur te po in chu tiang chuan ro man ani thina tin helaya hianin horticulture department mai ni lowin kan line department dang antinan focus te po in tuizem te minon siam saka chung te chu kan tang kai pui hle mai department sang tho ho na te po henga hian alo lang ani rainwater harvesting te intinasaim tinasa achan chu in ma mo hnem don sia kan greenhouse chung zong hi mun khatalwan khom tirin geoline in tinge tuizem lian pui kan siama chuta tang chuan
tlang chi pa kan pam chho le a chung kan pam chho chu gravitation te le tlema asang dewa chuan khol te ne na tang kopin kan manga ruwa tui hi aluang bo me ulo ani he farm chunga hian center chunga hian hemi baka hian soibel du dang poimo enge ilaneem kalame ni horticulture center hian in mi puitan thei top achua chunga chuan mamo le lo hre chiang du te tan te po kan project officer center of excellence thingdol hian in thil zo chian thei renga chung te chu mang tangkai turin thir tu te kan han som ni changkai via wang tipo kan ringa thir tu ten I tuna puzau sang ani na kanin komna chang ringot po khanin longna tamtak in lo nei ve nge kan be se ni puzau sanga kan lo me okay po kolame ale he kabula hian I Valasiami Aoma Asiami ania DHC District Horticulture Consultant omta hey chuanin tuna hian kanom na mun hi milo shil fia nga se kan ma hianin thlaichak te oma milo shil fia nga se ale ituna kanom na mun hi germination room kan ti a tiangang hi pani kan nei ni chu helai mun a hianin kan thlai phun cha tam tak hi kan kui chaka I kan tumbera chu quality planting material I phun chwa mo supply chwa anita a heta hianin in huve kanga hi pro tray kan ti a heta hianin thlai chi kha amalin kan thak thina ni chu helai I soila hianin mo chu alo cha huna khanin ke mani khanin I ke mani chin tur kha ke mani kan phun chwa ka chuanin ya arem dana zerin le farmers tena anma mo angzel khan ti khanin I cheng somte chenga ten khatyang angzel khanin I kan supply china ni I ale hi kan I ke mani hi chuanin ati jana to le ringot po hi kan ulo kan I chumo I vermi te cocopeat te tikhanin kan mixa a how tak ve ni chu mi malatan chuanin I chu ke mani chuan chu chenga te cheng soma kan pek kha an reng lowa I chu ban chuanin I kan tumber kha I kan hlen khan kan sha ni chumo farmers ne na kan pek chwa tang kan chu ban chuanin ke mani po kan uluk em he ma ale ani so hi tomato ching tu te chuanin kan she chawanga I asakars kan ti I apenga kha kan pai chin kha khami kha ani a I chu hei en chin na kan nei ani chumo I ni china khanin in monga kan kui cha na ami kha khami kha I ama sazo ka hemi a hian chuanin I hemi hi ni som January ni soma kan katanita chuanin January ni soma khan kan kata in kan ti tan tur chu leya khanin I kan na kan phunang khami khare lote a khanin I kar ni borvela chuan zung kha lo kai ta ni chumi chu hei kan ham phun lu china enge andon kan en zelang chu tomato hi I zung I thuk tak nei ani ta ni chu wan chuanin kan phun don hianin a zung hi kan ti chena salu tu khanin I kan ti chachina ni chu a ti china ni chu wan chuanin tomato kan phun re neng chuanin I enge lei kha I kan uluk tura ni a lei dur tha kha kan phun nge doran azok in kai nget na torin ma ale I tomato hi kan phun sona changa ni somli panga chang ni somnga hian aron par china chu ta chuanin I kan sha tur chu tomato hi I leya changa fit khat velan tin to hi chuanin khai kan nge torani a tin he in hu anga I lei he kan kat china ni chumo chu I lei se china khanin kan kat nge tora chan chu leya chang khanin nan na chi shang kharon china bang khan mo le a cho khan khamlo china bang khan da peng ti kha tam lu to ka bang chuanin I kan kat nge torani a ti chuanin azam na hi apoi mo lu to azam na kan siam chat pole ara kha aron tam china ara lu tuk tur te kha he hianin aveng be chin bo ka ale he tuna chuanin I mundanga kan kal leta a stage 3 na ani a stage shang ka tikhanin I mun shang khanin antita tuna han stage 3 na kan mekta an rati hi alo cha ma he an shing chan to a apar stage 2 kan mu kha an run chang chau ni ina langa tuna chuanin tiang ho te hi engtin nge an enkola eng variety nge an ti te khamin lo soisak le se tiro hei hi arka abet ania IIHR Bangalore mi anita I kan how to tena farmers ta na an jok lu khanita chuanin he in munga ama hi abial mo ani chuanin hemi hi achat na chu transportation atlawa
enge in so chat laga de khanin mo melhem tur kha avenge me ma chu wan chan hemi variety arka abet IIHR mi nge hi I acha me mani aparon per chwa ka chang hianin I kar ne changa kar thuma khanin arahi aron in siam chan le me china ti chuanin I greenhouse chung chu in sianga I boruak te I alu chalawa I aphui ne me ma chu wan chuanin I chu ta chuanin ke mani ina kan ti thei ve tur chu pollination kha kan chan pu yanga ni chu pollination kha I afel kan ti chin chan ber kha chu I enge achet tam tok lo wang an chi le apachi kha I enge in pollination lo wang kha ni ta kalau ti top lok changa pollination kha enge ani milo she fa sak theng pollination so an chi le apachi in tha pol me kha ni ta a I khami kha pollination kha achal lo kha chuanin ra de kha fail china pollination a chat ero kha chuanin he in muang hianin ra dom tak tak hi I achwa ve china ni chuta tan poimo tak chu I chu greenhouse a chuanin ti chet nem kha poimo ta ni I anthesis kan tia chu mi chu apara in honglai khan khami kha zingdar sari achanga I zingdar som pakhat thleng kha I entin hei ta kan ti che tur ani mo ni khadana te khami kha ning ka sha an ra te hi muanga I an bor lian tha me ma I bor khatami po hi tamani chu wan chuanin I greenhouse ching ta tan chuanin I chu pollination chan puina na hei man mani lo thing chat kha poimo me mani kan nuwa hianin thil eng kan muta thil eng in tar ta hei hi tar satya ni loin ka sha enge hei in muang hianin I yellow sticky trap kan ti a heta hianin ran nung kha I enge arate I akungte khatyang te chathei kha alo bet chin ani I kan soi to angkhanin organic taka I kan tomato te mo kan tomato cho lo thlai te hi ching kan duwa chu wang chuan hetyang e organic thei ang bera kan kal do bang khan yellow sticky trap hi kan mang chin ani ani le mo enge ara chatna hianin I le ya te in mangem I ara chat da tur te enge man te in nem I kan sha tur chu I thlai ren kan chin don hianin I alei kan songbol tha tur ani a I tuna kan chin mun po hi I le songbol tha ma I kan kui achang cha khanin hei ale kha kan lo in ready ngal chan ani chumo chu ta chuanin le cha I R8 te chinai thi tang te kha I kan tel ta a chu chuanin I lo phun thei khuna kha chuanin enge ale hi chu kan lo pe fel vek to chin ani khami kha poimo ma chuanin I kan enkol dan chu I thakata hianin calcium nitrate kan tia chumi chu kan pengei ngei ta a ti chuanin NPK 1919 kan ti kha khami kha I ninga dana kan pe boka ti chuanin I micronutrients kan ti me khatiangang kha I karni dana kan pe thin bokani ole tuna chuanin last stage kan oma station nung bere ni to a harvesting stage an ti ta tuna hetyang stage a hianin enge anti china I alo le ashal chungchanga te enge anti chi engtinge anti chin ti te kha I kabulami asia mi han lo sei le dona tuna chuanin engtinge han soifia le la I tomato hi I kan phun lo atang ni somsari atang ni zawela hianin I alora ta thina ni chumo chuanin alora ta khami kha I munhla a kan thon dong kha chuanin I aron sente te ya khanin kan thon chin ta ama ero chu hei local I khutwal mi te hena kan shaldon hi chuanin a senta inwa khanin kan lo chin ni chu chuanin kan tomato te hi tuna hianin aizol lama te kan khartira I hotel department I store a khianin kan dareng ta kita khianin I minlak saka khar chongten ti chuanin I pakhatle chu fem card kan tia hem I fem card hi mizorama I thai I zwar mizo thar zwar tu angkhan ni ta khami te bula khanin kan pe chhole china khami te khanin I aizol kan ti meng chu khata khanin aizol mi te bula khanin I aman manzo khanin an lo pe ve chwak ve china ni fem card iti chu I helai mizo thai chwa thai thar big an mani khanin mo I mobile application pon nei ta app ang kha khalai chang khan mi khanin I huna chang khan an lo order china ni chu ta jan du in application chu man thei tina mi an dan on nei china avan chave hei tuna hanin an min tor to me a chen chu ni an chi sel mailbox ya enkolte an how tak
em hetiang ang station lo ni to no hian enkol te ala hau tak rengem hau tak lutuk to moto hi mo duat ngai si sensitive box si khan ni ta ni chu wang chuan in I khoi lo te I ngai sak lo te kha ngai thei lo lutuk ani chu wang chuan thlai duat ngai ani ta ni tin me deu thoa enkol khan ngai boka chuan in ka soile du pakha chu I kan lo reng khan in kan lo na man ruwa te kha I athiang hlim the ang ber khan ni tur ania a chan chu I athiang hlim lo kha chuan dan na kha akai zung thin ani chu wang chuan in kan lo na man ruwa te shim kha I athiang hlim the ang berin I kan ti tur ania chuan in kan chin na ve reng open I greenhouse chung ani lo pon na kan ching ani po in I a che vel te kha nim te kha kan thau tai ma tur ani kan vung fai tur ani a chan chu I kan vung fai lo kha chuan in nan na kha ron kai zung me ya chu ban chuan in abul le a che vel kha I kan vung fai kha poi mo lu ole tuna hianin hei dragon fruit muna kanom le ta a kabula ding hi pu silal chakima horticulture demonstrator ani a amasain ti baile engtiga changin nge dragon fruit hi inti chan hei hi 2015 atang khan bul kan han chan ria ma chuan tiang ma in huang hian tam hi lan ni lo tlem te tein kan ti chho ve be wa chuan 2017 atang khan ati takin tilai munai kan ti ve mo ani chuan tuna hianin kung engza nge ne tuna hian kung hi sangli le pariat kan ne ya chon ban hi sang khat le pani ani leite eng ange amamo ve dragon fruit hi ama hi cactus family ni wang hian atafa heti han phun mai po hian chor athi mai lo anung ve me ama hian amaro du chomulu ka nga ya heng tuna kan huang hian mulching te kanan tia enge bo ek te FYM mo farm manure kan tiang ho te khang te khan kum tin hi lei tha hi kan pe ve ani chuanin tui pek te ngai ve em tui po hi du thu sama chuan kar khata voi khatal hi chu pe theila du thu sam chu ni a en kol hi a hau takem hau tak ang rengamo ei tuna po kan soyang khan ban sangkhat le pani kan ti to kha azaw ang renga chu wangin labor hi amamo hne mang renga hei tuna kan huang hian hi mulching film te wheat mat te hi kan pha tlem chuan heng hian min ti zi om deu ani so cha hei wheat mat te in lo ti ta ni chuanin enge yangin hetlaya enge flow kan mu ang chi atang hian engtin nge inven hei tuna hian kan huang hian hei akar apo hian ron tro ani nim hi mo khu a tro tur hi aro dal dan hian kan phata wheat mat hi khang khan nim tro tur dal mai ba ka ati hluma ni inan ema asa kha khan nim kha ati hluma ati buaya chu wangin ron tro theilowa lo tho tur lakate min veng ni chu mo pakata chuan lo tho te kha a safe ve tin ani mo ani chu sam vak ngai lo khan hei tuna hian February thla hi apuning hun akating kan ti hun la achila hun la hi ni ta heng te po hi tun thla hian kan lak mela kan farma tuna center mi hi kan la a center a chuan ti tham kan nei lo wangin mun sang mi kolasi pa mi te tikhan kan zut la thina ni chuan sata keimani nursery a kan dale ta mo kan kuile ta chuan khami kha planting season a June July vela te kan sem chuak le thin farmers te mo farmers te in sem chuak chu a thlonin in sem chuak te na ole avan chem ani chuanin hemi kan in zole kan soiba ka hianin enge soidu te ala om theya chu ne han soi sakla chu hei wheat mat hi tiang hi sarkar po subsidy te pon leitur oma tin dora te po oma wheat mat pha kher lo po ti dan hi pakhata oma chu kan soi lokanga heng dragon fruit kara hian bekang te bean ti meang bean thu te mo he tiang lampang kopi te chana tiang te po hi nim ve nan hian kan ching tel thin ta chuan kha nim lo tro tur kha alo deep dal ve tla ta kha khan a that na mai ba ka ara kan seng tel bo ni heng hi dragon fruit nursery ni ta han dragon fruit cuttings kha January tha kan la he hi ati shi sale tha kha
wan shi sel tha tangin kan lata a hi alo choranga azung alo omhuna khan farmer te ne na pek turani he kan Center of Excellence for Horticulture thingdol hi accredited nursery kan ni accredited nursery ti omzia chu thlai thanbi ka khan achi tha chwa thei tura recognize kan ni a accredited nursery a hian star mulo top nursery ni ve top anoma chuan star 1 star 2 star 3 stars anom ta ni keini hi tun kuma hian pathian khongai na zara 2 stars min pe ni kan CIH khu accreditation chuan kan institute ani a Nagaland khu khuni kuma localin heng ta ang dragon fruit a le banana a le avocado butterfruit kan tia hian he Center of Excellence for Horticulture bi ki 2-star accredited nursery ti kha kan saitel do ni ole he tuna chuanin Chinese cabbage muna kanom le ta Chinese cabbage kan han tia ziklum mizo chuan ziklum kan ti ang chi mai kha dia ma se ziklum kan mu chin nen khanin adanglam ve emema chung chuanin anmanin soidu anne angte kha mi han soi sakle se Chinese cabbage hi China lampang chome China lampang atanga anron ti luang kha ni ta ni chu chuanin ai ziklum pang ai ne an law na chu he in mu theyanga he chu ti hian a chho dong tha em ani chu mo chuanin ziklum pang ai chu abial zong khan na omta a chuanin hei hlum khat hi kg ni le san ve chang kg li thleng te po ani theya chuanin ziklum pa ngai ne na inang lo na chu ziklum pa ngai kha chu achang chorte oma hemi hi chu om ve to lawa pakhat hi kan la khan zo ngal der khan ni meita chuan hei kan lo sha dan chuanin kimchi anga te khan an mang chin ro he yang hi kimchi ta an mang chin kha nia ani chuanin mo an hei kan hnunga mi hi kan mu ang hianin adang nen te hian inang silawa hei Chinese cabbage kan ti tenen hian inang silawa ege achan hemi hi kan mu lai me khi iceberg lettuce kan ti a lettuce lampang ahlum tur ani a hei in monga hei ahlum te chumo chuanin ahlok me lettuce pa ngai a in kg a khite han somriat somsari te an ahol han hol pove china ahlok vel mani tin Greek salad a ten mang chin ta mo a le ya te amasa in hemi hi bin hi local bin ani a he in muangian invada chang to ve in me te hemi hi achi hi ke mani ina kan chi chwa tur ani ta hemi hi kun na thok tu te khan kan sem chwak ve le don ani abina hi atui boxi a hlok boxi mo chuwan chuanin farmers na an lo hlok pui kha kan du ve bang kan zwa chi ta nin zwa chan ho ani mo ole tuna hianin hey farm roadside market a kan mega hetlai hi Center of Excellence for Horticulture tena an thlai te an shal chwa chin na ani a kongsir ati hianin dorte an sam ve a shal tu te hi reilote bang na lo neila kapit baile ti dei tuna hianin Chinese cabbage ni mo shal te kalem kal o kan khar tir do klang puyam ani chuan tu da hianin exact ngei zor ato ani to wang hianin pakhat zain du than ato pani wangin in sela pakhat zain chu say the red ani mo pa ngai in exact ngei chal chin kezia ai pakhathi mo kezi ni le chan ve ni tlang pu ani chu atlai hanin tomato pakati ro tomato hi exact man nge kezia somriat in se ve thau em tu na han tomato hi ole khati zong kha Center of Excellence for Horticulture thingdol te na kan hun man theite chu alo ni a clear to 10 in lo hlok puya in lo beng var pui venge pokan be se ya tin horticulture department hi farmers te lo nei tu te tan hianin anum renga ke ni tan hian anum reng tikha lo she thar le bukila ting kan program te po hi min lo clear chunjom sakze turin kan som bok cheu ni clear to 10 zawai mang chave kule